Uru ni urutonde rw'abahanzi bafite amafaranga menshi cyangwa se bafite agatubutse kuruta abandi bose mu gihugu cy'u Rwanda. Abahanzi bakoze ibikorwa bihambaye ndetse bikomeye hano mu muziki nyarwanda, bakaba barakunzwe n'abatari bakeya ndetse n'imishinga yabo mu bijyanye n'ubucuruzi ikaba ihambaye. Kuri uru rutonde turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanura paka tugeze ku mwanya wa mbere. Wowe icyo usabwa, reba video yose kugeza irangiye kugira ngo urebe umuhanzi uza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde. Iyi ni Rwanda Top Magazine, ntugende udakoze subscribe. Tudatinze ku mwanya turasangaho Element L, akaba ari umuririmbyi, umuhanga mu gutunganya imiziki ndetse no kuyandika. Element L kariyeri y'umuziki akaba yaratangiye mu mwaka wa 2022, akayitangira nk'umuproducer cyangwa se umuhanga mu gutunganya indirimbo. Gusa kuri ubu ngubu akaba yarinjiye mu bijyanye no kuririmba nawe, aho kugeza amaginga ya amaze gusohora indirimbo zigera mu 9. Izo ngizo zikaba ari ze wenyine ndetse n'izindi ebyiri yakoranye n'abandi bahanzi. Element L by'umwihariko akaba ari mu bahanzi ba mbere badakorera ibitaramo mu Rwanda ahubwo bikorera hanze yarwo. Ibi ngibi ahanini biterwa n'uko ibitaramo byo mu Rwanda nta mafaranga menshi aba ari mugeranyije n'ibyo hanze, ndetse uyu mushinga ukaba waramukundiye rwose nta kabuza. Element L dusanga ku mwanya wa 10, ukaba barirwa agaciro k'amafaranga angana na miliyoni 300 z'amanyarwanda, akaba niwe dusanga ku mwanya wa 10 kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 9 turasangaho Davis D cyangwa se benshi tuzi nka Shine Boy. Davis D akaba yarinjiye umuziki mu mwaka wa 2011, gusa indirimbo ze zikaba zaratangiye gukundwa n'abanyarwanda mu mwaka wa 2014, aho twavuga nka za Biryogo ndetse n'izindi. Davis D nk'umuhanzi wibara nk'uwa mbere mu bahanzi bakunzwe n'igitsina gore mu Rwanda kuruta abandi bose, akaba yararanzwe no gukora imishinga ikomeye haba mu miziki cyangwa hanze yayo mu bucuruzi. Aho twavuga nk'urugero nk'amasezerano yagiranye n'uruganda rwa Brock, uruganda rukora ibyo kunywa. Muri aya masezerano Davis D akaba yarakuyemo inyungu y'amafaranga miliyoni 60 z'amanyarwanda mu gihe cy'imyaka 3. Ndetse ikindi kandi Davis D ari mu bahanzi ba mbere bacuruza indirimbo zabo cyane ku mbuga nkoranyambaga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Atari ibyo kandi akagira business zo gucuruza imyenda, afite amaduka agera kuri 2 mu nyubako ya Chic. Kugeza ubu Davis D akaba arirwa agaciro ka miliyoni 420 z'amanyarwanda, akaba ari nawe dusanga ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 8 turasangaho Kevin Kade, aho benshi mu basitari bakunze kwita Papa Gig. Kevin Kade akaba ari umwe mu bahanzi bigiye umuziki ku kigo cya Nyundo, ikigo cyigisha umuziki mu gihugu cy'u Rwanda. Kevin Kade uvuze ko ari mu bahanzi 5 bari gukora neza muri uyu mwaka. Turamye twese kutaba ugiye kure y'ukuri, ugendeye ku ndirimbo yakoze ziri single cyangwa se amakorabo yakoze n'abandi bahanzi. Ndetse kugeza amaginga ya biragoye ko indirimbo ya Kevin Kade wayibona ifite imibare mike ku mbuga nkoranyambaga. Kevin Kade akaba ari umuhanzi bigaragara ko by'umwihariko amafaranga yayishora mu muziki cyane kuruta abandi benshi. Kugeza amaginga ya Kevin Kade akabaza ku mwanya wa 4 mu bahanzi bakorera amafaranga menshi ku mbuga nkoranyambaga. Ngaho wavugamo Spotify, Audiomack, YouTube ndetse n'izindi. Ndetse igikundiro cya Kevin Kade ugiye mu bari n'abategarugori n'ibindi bindi. Kade akaba ari dusanga ku mwanya wa 8 na miliyoni 430 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga Chris Easy, umwe mu bahanzi b'ikimenya bose by'umwihariko mu bana, abakobwa ndetse n'abadamu. Chris Easy kuri ubu ngubu ubarizwa muri label ya Git Entertainment, winjiza amafaranga menshi binyuze ku mbuga nkoranyambaga, ndetse by'umwihariko akaba wa mbere ku rubuga rwa YouTube. Ibyo ngibyo bivugwa bigendeye ku gihe yaziye n'imiziki yakoze n'imibare yagize. Chris Easy uherutse gutangaza ko yuje inzu ya miliyoni 240, akaba ari nawe dusanga ku mwanya wa 7, akaba barirwa agaciro ka miliyoni 450 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa 6 turasangaho Mama Butera cyangwa se Butera Knowless. Knowless nk'umwe mu bagore bagize uruhare rukomeye mu muziki nyarwanda, ndetse akabikora mu gihe byagaragara ko bigoye kuba byakorwa n'umuntu w'igitsina gore. Gusa bikaba byararenze akabikora neza kugeza ubwo yegukanye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar, ndetse agahigika ibihanganye bindi byari birimo. Knowless akaba ari umuhanzi w'igitsina gore mu Rwanda uza ku mwanya wa 2 mu bahanzi binjiza amafaranga menshi ku mbuga nkoranyambaga mu bakobwa ndetse n'abagore. Umwanya wa 2 akaba buza akurikira Ariel Ways, naho ku wa 3 akaza akurikirwa na Bwiza Emerance. Knowless n'umugabo we Clement by'umwihariko bakaba bagira label ya Kina Music, label ibarizwamo abahanzi benshi utarondora. Iyi label ubwayo ikaba ihagaze miliyoni 400 z'amanyarwanda, ndetse by'umwihariko Knowless akaba yararanzwe no gusinyanya amasezerano n'ibigo bikomeye mu rwego rwo kubyamamariza, ndetse n'abahanzi areberera inyungu zabo muri label ya Kina Music nabo bakaba basinya amasezerano ajyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi ndetse no kwamamaza ndetse bihambaye. Knowless akaba ari dusanga ku mwanya wa 6 na miliyoni 650 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa 5 turasangaho Meddy cyangwa se Ngabo Medal. Meddy nk'umwe mu gihe cyo biciye bigacika ndetse n'ubwo kugeza amaginga ya nubwo indirimbo z'isi yaziretse, ahubwo akegura indirimbo zo kuramya no guhimbaza za gospel. Kugeza amaginga ya Meddy akaba yarirwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abana n'umugore we ndetse n'abana be 2. Ngabo Medal akaba agira agahigo ko kugira indirimbo yaregwe cyane ku rubuga rwa YouTube kuruta izindi mu Rwanda, Aliyo Slowly, ndetse ikaza ku mwanya wa 9 mu ndirimbo zaregwe cyane muri East Africa. Meddy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yarashoye amafaranga ye mu bijyanye no gucuruza icyayi cyangwa se inzu zicuruza icyayi mu gihugu cya Amerika, ndetse akajyana n'amafaranga yandi atari makeya yinjiza ku mbuga nkoranyambaga.
biturutse mu miziki ye, nubwo urebye umuvuduko yakoreshaga mu kuzikora usa nkaho wagabanyutse. Ibi ngibi akaba ari nabyo bimutereka ku mwanya wa gatanu na miliyoni 720 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa kane turasangaho King James cyangwa se Ruhumuriza James, umwe mu bahanzi bazwiho ko bari abashoramari bakomeye cyane, yaba mu bucuruzi bwabo bwite ndetse no gushora mu bindi bigo. King James akaba arangwa cyane mu gushora mu bikorwa by'ubwubatsi bw'amazu, inganda zikora ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, agashora mu buhinzi ndetse n'ubutwazi. Ndetse kimwe mu bikorwa bizwi bye akaba ari uruganda rwa kawunga yari yarubatse, nubwo nyuma yarugurishije kuri miliyoni 220 z'amanyarwanda, ndetse n'inzu ye ihagaze agaciro ka miliyoni 300 iri mu karere ka Kamonyi mu gace ka Ruyenzi. Ibi ngibi akaba ari byo bimutereka ku mwanya wa kane mu bahanzi batunze agatubutse kuruta abandi bose mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben. The Ben akaba yaraciye impaka kuko ni umuhanzi ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. By'umwihariko indirimbo ze zikaba zikora ku mitima ya benshi. Imiziki ye bitewe n'ubwiza bwayo kuyicika biragoye uri mu gihugu cy'u Rwanda. The Ben akaba agira agahigo ko kuba ari we muhanzi wa mbere uca amafaranga menshi iyo bigeze ku gitaramo, ndetse akaba azwiho ko ibitaramo byinshi akora akenshi biba atabikoreye mu Rwanda. Ikindi kandi akaba azwiho umutima wo gufasha bikomeye, aho buri mwaka agira ibikorwa by'ingarukamwaka byo gufasha abana badafite ubushobozi bubajyana ku mashuri, we n'umugore w'Ibikeza Pamela. The Ben kandi akaba uza ku mwanya wa gatatu mu bahanzi bakorera amafaranga menshi ku mbuga nkoranyambaga mu bucuruzi cyangwa se gusakaza imiziki yabo. Ndetse The Ben akaba ari nawe dusanga ku mwanya wa gatatu mu bahanzi batunze agatubutse, aho abarirwa miliyoni 920 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa kabiri turasangaho Israel Mbonyi. Mbonyi akaba agira agahigo ko kuba ari we muhanzi wenyine w'umunyarwanda ufite abarenga miliyoni bamukurikira ku rubuga rwa YouTube, ubwo ndavuga aba subscribers, aho kugeza ubu ngubu afite miliyoni 2.15 by'abamukurikira kuri uru rubuga rwa YouTube. Ndetse ibi ngibi bikamugira umuhanzi wa mbere ukora amafaranga menshi ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda. Ndetse kugeza amagingo aya akaba afite agahigo ko ari we muhanzi wa mbere ukora amafaranga menshi avuye mu bitaramo, dore ko ibitaramo akora haba ibyo mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo usanga amatike yose yashize ku isoko, yewe uretse no muri Afurika no ku mugabane w'Uburayi cyangwa za Amerika hose. Ibitaramo bye amatike ashira bitaragera. Mbonyi akaba ari we dusanga ku mwanya wa kabiri mu bahanzi batunze agatubutse kuruta abandi bose mu Rwanda, akaba arirwa agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 300 z'amanyarwanda. Akaba ari nawe tugejeje ku mwanya wa mbere. Kwibutsa iyi ni Rwanda Top Magazine, ntugende udakoze subscribe, share, comment. Ku mwanya wa mbere turasangaho Itayiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody, Munyakazi 001 n'andi menshi tumuziho. Bruce Melody kugeza amagingo aya ubarizwa muri label ya 155 AM. Iyi ngiyi akaba ari label y'umukire Coach Gaël, ndetse ikaba managingwa na murumuna we Kenny Mugarura. Bruce Melody umwe mu bahanzi bameze neza muri iyi myaka, ndetse ugiye kuvuga ko ari we mwami w'umuziki ku kiragano cye ntiwabubeshye. Ndetse yavuze ko ari Munyakazi ntiwabiburana kuko bigaragarira mu bikorwa akora buri munsi, yaba imishinga akora ku giti cye ndetse n'imishinga akora n'abandi bahanzi batandukanye, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Dore ko kugeza amagingo aya afite agahigo kuko ari we muhanzi w'umunyarwanda ukoranye n'abahanzi benshi batari mu Rwanda. Ikindi kandi Bruce Melody akaba aza ku mwanya wa mbere mu bahanzi binjiza agatubutse mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Imbuga zose wajyaho usanga ari we wa mbere. Bruce Melody akaba ari nawe utugejeje ku musozo w'iki kiganiro ku mwanya wa mbere, abarirwa agaciro kasaga miliyari 1 na miliyoni 500 z'amanyarwanda. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Rwanda Top Magazine. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa se niba hari ukunda cyangwa wumva twibagiwemo, twandikire muri comment section.